Tinapalabas, gapoy ti siit, anay palay iti barukong ni Dominic. Nagbalinan nga anay, tilangan-langan, ti agasawa a Victor Canchona. Gapo iti gagem na latta nga gibalas. Iti paragsarsarita, dagiti agina, na ibaga ni Chona iti anak na, akayatan ni Victor ti rumuar iti ospital. Agingga, anagun iti cellphone ni Jorin. Ita gagayem, denggan nyo tituloy ti nobela anapauluan. Si iti barukong. Ni Elisa na ito, mami. Anya. Anya man iti bagaday takad ka. Mabit lang ta kasaritak. Hello, Elisa. Hello, Jorin. Mabalin ka diya kasarita ni Mamim? Juan. Alday ti abay ko. Mami. Da kayo gayam ti kaya ta kasarita ni Elisa. Kasta. Oh. Ado ti cellphone. Hello. Ma'am, indon bigadan ti panagrugik iti trabaho. Kat, sa paagtulangan ti sumrak iti opisina yo. Tapno makadalusak nga umuna, sakbay asumangpat kayo. Sige. Nasayaat. Kat tapno makastrict kanto abasapa yung opisina, baunak ni Jorin di tabalayo. Umay netad kang katitulbak ti opisina. Wan, ma'am. Urayag nga ro titulbag ayag ni Jorin. Wan. Sige. Kasta pa. Bye. Andiyan ay talututwam, apaw. Lining taamais kan mani, lolo. Naimas ang around. Wan, lolo. Nagadaon ti inlinta. Ada nga min umay asa nga ili tayo. Asinaw si umay? Ni Jorin, lolo. Umay ni Jorain. Ano ti bagana? Umay naiyag ti tulbag ti opisina pagtrabahuan. Anya? Inyawag ko ngamin kini Ma'am Chona. Asa pa ti sumra kay di opisina tapno makadalusak nga umuna. Sakbay amang rugi ti office hour, lolo. Ay, mayat na apaw. Tapno may ayaw. Tibus mo. Jonah, nakasaritan kalimit lang ti doktor ko. Pagkibitikali ka akong kuarumwarin dito ospital. Wan. Kat. Imanugot ba't? Ma-discharge ka. Nga, saan mo ka no aliw-liwayan? Tagtumar ka dagiti akas mo. Nasayaan no kasta, Jonah. Victor, honey. Yeah. Apay kasta ti panangkitam kanyak, Jonah. Mapakawan na kadimat lang, honey. Oh. Apay na sinay ka. Di naksumpatan. Di mo kunaan, adi nak mapakawan. Napagkawan na kakadin ni Criselda. Iti panangiguyod-guyod mo kinkwana idi dito ospital. Sa anak payanapan, iti ayan na. Wes, umununa ka amapan dumawat kinkwana iti pamakawan. Sakan to pakawanin. Andiya. Narigat sa ngaramidas ti kasta, Victor. Saan mo mat nga ro na namnamain ang mapakawan ka, Jonah? Andiya. Aging nga adi ka agpakawan kini Criselda. Ket saan kamit ang mapakawan? Milagro.
Nakalat na kang ibaw ni Mami ang mapanmangtad di tulbat ka ni Elisa. Inakon, ang mga nagbaliw pa iti panunot ni Mami. Jurin, iho. Ni Mami. Mabitlaang. Apay, Mami. Saan ka nga agdamag? Siya akong timapan, iti Ayanda Criselda. Anya? Apay, Mami. Saan ka nga agdamag kunakmet? Siya akong timapan. Aglugan kay kid din. Tadwa tayo amapan. Siya akong timang maneho kada kayo. Kabalak ti agmaneho, iho. Idilugan kun, ti pagluganak. Anya? Agbati kan dito, tabantayan ni Dadim. Nasaysayat matlaan no siyak ti mangyawat iti tulbak kan ni Elisa. Tatang, anya jay liningta amais kadamani anak kadasar iti lamisaan? Ipasangon to ka raw di anak mo. Kinijorin inton umay. Anya? Umay ni Jorin dito'y balay, tata? Wait, anak. Saada ka no umay na itad atulba kini Elisa. Ni, ada nagsardeng a kotse iti arubayan. Ay, ne. Sigurado nga ti orayan ni Elisa daytan. Lolo, nanay, nilakit din Jorin day jadimtang, Ha? Saan matgayam ani Jorin? Ni matyo na ti Bimma ba? Ti amukat ni Jorin ti umay mangyag iti tulbat. Siyaklatan ti mangsangukan ko, anak. Sige, no day tati ko na yun, nanang. Da kayon ti makaam mo. Jonah, kunak man no ti anak mo ti mangyag iti tulbak. Nagbali ti panunot ko. Isa siya kung tinangyag iti tulbak. Ayan ni Elisa. Siyaklatan ti mangawat iti tulbak. Itad mo. Sige, makamu kang arudan. Agyam, anak. Daytoy kadila ang tigagaram? Dapay sa bali. Dahita tiga puna, siyak timay dito'y. Anya? Sorry, no nasaktan ka. Idinguyod ka nga inruar. Iti silid nga ayan ni Victor iti hospital. Milagro a dumawat iti pamakawan. Anyat ba ko na? Kit-kitaan nagmatlatan. Di mo ka di maawat, ti panagdawat ko. Iti sorry. Saan nga iti day ta, Chona? Ta, siyak tay tao asan ama nagimula iti sakit tinakam. Nasayaat. Agyaman na kiti dayta, Criselda. Dad, orasan ti panagtumaryo ti agas yo. Ato tumarin nyo. Ti amukit napan kay jay balay da Elisa, iho. Nagbaliw ti panunot ni Mami, Daddy. Isong tinapan. Anya? Mas dawak nga rod. Itay ibaga na nga ison ti mangipan iti tulbag ka ni Elisa. Sigurado nga ti ibagbagak. Apanagkid daw na ti pamakawan kini Criselda. Ti may sapay nga ng tanay jay. O sige, Dad. Tumarin yung ti agas yo. Wan, iho? O sige. Paraon kayo pa. Alakon ti baso. Thank you, iho. Agri-ring ti cellphone ko. Ni Criselda ti mawawat. Hello? Hello, Victor. Kumusta kan? Kaasi ti apo.
Mamimimbagak mitlangin, Griselda. Nakaawag ka man. Gapot na kayat ko nga ipadamag kan ka, Victor. Anag gapo dito'y balay ti asawa. Kat, nagsorry iti inaramid na kanyak idi ija ospital. Anya. Nakasta, nagkidaw matlangin kan ka iti pamakawan ni Choda. Wan, Victor. Kat gapot na sa anak mo't ama nagimula iti sakit tinakam iti padak a tao. Pinakawan ko man. Agyaman na, Griselda. Sabay lang ko man. Tanapintas to ti trato na iti anak ko. Iti panagpaay ni Elisa akas sekretary na. Sapay ko ma, Griselda. Oh, nakalagip ka man, Griselda. Gapot aday padamag ko kan ka, Dominic. Anya na ita? Ni Chona, imay dito'y balay. Milagro. Anya tirinanta na dita. Imay na intad ti tolbag iti opisina da. Tapno, makadalos ka nung nga umuna ni Elisa sakbay asumrag iti trabaho na. Mayat. Dita lang tirinanta na. Ada pa'y may sa arinantana. Anya na ita? Nagsorry iti inaramid na kanyak idi iti ospital. Anya? Imposible. Yak sa mamati ti daitlan ng impadamag mo kanya. Adakan ka no saan ka mamati. Iso ti podno, Dominic. Anya? Hello, Elisa. Jurin, kunam asi ka ti mangyag iti tulpak di opisina yung ni maming matimay. Talaga siya kumati umay. Ngayon nagbali ti panunot ni mami. Sayang. Ano ti sayang? To'y liningtak amais kan mania. Nga ipameriendak kumakan ka. Anya? Insa ganaan na ti merienda? Wan Alangan nga awan ipameriendak kan ka. Inton umay ka dito'y balay. Sorry. Bayam. Umayak tulap na pumasyar di tabalayo. Anya? Alangan nga umay ka nga awan tirantang. Man ano ko ma? Apay? Di na kayat akasarsarita no awan na patig agagarak? Kayat ko, amang ano kaungat-nak ni mami. No umay ka dito'y balay, ama kitungtong laang tigagaram. Apay ko makakaungit nak. Kaya ko matidagas na. No umayak lang makisarsarita. Sa bagay. Nukas pa nga ganta umay ka dito'y balay. Ira nam asabado kan Domingo, ha? Dahil na ngamin nga aldaw ti kaagdak dito'y balay, Jurin. Sige. Dumteng to dahi tagong daway, Elisa. Victor, naramid kong tibagbagam. Siguro, mapakawan na ko. Agyaman na ito napadasa matlang ang tinagsori ka na tinabababangam si ka, Jonah. Dahil tati pagkunaam, napatag kaunay kanya, Victor. Agyaman na. Kat gapote naramid mo matlaeng tikid daw ko. Napagawan kan, Jonah. Agyaman no kasta. Bayam, sana na maulit dahi chay. Sapay na ko, ma. Di pa nang pakawan mo kanya, kat nariknag. Kasla, limag-an ti barukong ko, Victor. Oray siya, Jonah.
Salbaga. Aging gaita ket san rupay anak iwaksi. Diyay baga kanyak ni Criselda nagsori ni John na kinukuhana. Ni manem Bruno. Hello, Bruno. Anya ti baro adamag may papan kadagiti agi na Criselda kan Elisa. Anya? Saan pa yan alokoy ti gayim na idin no anya timbotak-tak idiking kwa na apalimad ti gayim na? Wah, salbag. Masapol ama alokoy mo. Nasken nga amwam no anya ipalimad ni Criselda nga inistoryana iti dayta apagayam na. Criselda, itaman pa'y anasapa ni Elisa ang naturaw. Kaputa di na kaya't timapuyatan, tatang. First day ti trabaho na inton bigat. Excited una yan nga ang trabaho si anak mo. Wan, tatang. Kaya't nakano ama kaurnong itinayon ti pagadal na. Nakagasgasat ka. Tanaandaan ka iti anak akas kingkuana. Wan, tatang. Iso ti pagyam-yamanak iti Diyos. Uray saan ang nasaya at tigasat mo kinayat. Ni Elisa tinagbalin aliw dawam. Ay, wan, tatang. Masaludsod ko man. Awan ka di ti iduldulin mo aladawan ti amana? Awan, tatang. Awan. Saan pa'y ngaron nga amaw ni Elisa tila nga ti amana? Saan pa'y, tatang? Di la mabalin, tatang. Saan tayo na pagsaritaan ti may papan iti ama ni Elisa? Lay, apay adi mo kaya't apagtungtungan ta. Gaputa. Kasla sumadiwa ti sa iti barukong ko. No malagip ko ti amana. Isulatan ti bagak. Sige man laangan. Saan ta apagsaritaan ay? Agyamanak, no maawatan dak, tatang. Anak, nasapa ka mat anagriing. Masapak ngamin asumra kita iti opisina, nana. Sapay la kuma, tamaanusam ti trabaho. Maanusak, nanang. Takayat ko ti makaurnong para iti panagadal ko. Pasensya ka la kuman, anak ko, no naisardeng mo tinagadal. Maawatan kayo. Anya kay lakit din, aya. Tamakitak mo't katirigat yu idi. Amang isaksakat iti panagbiag tayo. Kanti panagadal ko iti adata pay laang iti Manila. Talaga narigat ti biag iti Manila, anak. May mayat matlaang dito'y probinsya. Wan, nanang. Kat dito'y ti pangituluyak kadag iti arapaap ko. Oh, Jorin. Nasapa ka ba na nagriing kita, iho? Gaputa kahit ko ti sumurot iti opisina yo, mami. Anya? Ni, ay sana mabalin. Apay asa na mabalin? Bantayam ni Dadim. Naimbaga na ni Daddy. Agag-agas pa'y laang. Abangan na maliwayan at agtumar, noawan ka mangipalagip. Ang damat na iti katulong tayo. Nasaysayat mo't laang, no adda ka, iho. Isahasan mo nga ipilit na itakayat mo. Ay, mami. Apay, anya tumay mo aramido ni di opisina, aya. Kaya't ko makita ti pasmek ni Elisa nga trabaho. Iti umuna nga aldaw na iti kumpanya tayo. So please, saan dak kumaaparitan nga umay iti opisina?
anyapay, dagiti sumaruno ang mapasabak. Papagayam, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.